Mu Rwanda abakora umwuga w'itangazamakuru bagera ku 8 bamaze gufungwa bazira icyo inzego z'umutekano zita kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Uwanyuma uheruka gufungwa ni Bwana Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan, ufite televiziyo ikorera kuri interineti izwi nka Ishema TV. Inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa. Bahamereye nabi bana abandese abashinzwe umutekano bafashe imodoka y'intwaye abantu bari barimo barabatwara nyine umukameramani wanjye n'umushoferi wanjye. Byari ku gicamunsi saa 9 zibura iminota mike kuri uyu wa kabiri, umunyamakuru wa Ishema TV ikorera kuri interinete ku muyoboro wa YouTube Bwana Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hassan ubwo yahamagaraga asa n'utabaza kwabangamiwe n'inzego z'umutekano. Ariko se muri kurwana bimeze bite? Oya ndimo ndagenda turi kandi ndi kugenda ngi wanje ubu nyandujese ni daso no umupolisi no umuki n'umunyerondo. Nyuma y'igihe gitakubye telefone ye ngendanwa twongeye kumuhamagara ku murongo wa telefone, yari ku murongo ntayifate kugeza ubwo twamubuze burundu. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rubinyujije ku rukuta rwarwo rwa Twitter rwaje gutangaza ko umuyobozi wa Ishema TV ari kumwe n'umunyamakuru we Bwana Fidel Komeza Usenge batawe muri yombi. Urwego RIB rwavuze ko aba bombi bazira kwica amabwiriza yo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 aho nta wemerewe kuva mu rugo nta mpamvu zifatika. Ngo banarwanyije inzego z'umutekano ubwo bababuzaga kutava mu rugo. Mu kiganiro agiranye n'Ijwi ry'Amerika nabajije Madame Marie Michel umuhozi uvugira RIB inzego z'umutekano zabanje guta muri yombi Bwana Niyonsenga na mugenzi we Komeza Usenge. Umuntu afatwa n'abantu benshi, hari abashinzwe gushyira amabwiriza mu bikorwa ni benshi. Aduhamagara tuvugana yatubwiraga ko ari gufatwa n'abanyerondo. Abanyerondo RIB irabakoresha bigenda bite? Abantu bose bashinzwe umutekano bafite uburenganzira bwo kuba bafata umuntu. Ntabwo umuntu afatwa na RIB gusa. Yarari mu kazi cyangwa yagendaga bisanzwe? Ibyo bizagaragazwa n'iperereza. Ariko niyo yaba ari mu kazi yakora akazi neza, ntabwo yakora akazi yica amabwiriza. Mu bihe bitandukanye cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 Ijwi ry'Amerika yakunze kubona amakuru ava ahantu hatandukanye ko Bwana Niyonsenga yagiye ahamagazwa n'inzego z'umutekano za polisi na RIB zimutera ubwoba ngo bishingiye ku kazi. Aha nabajije umuvugizi wa RIB icyo babivugaho maze ansubiza ko nta wigeze amutera ubwoba na cyane ko ngo mu Rwanda gutera undi ubwoba bihanirwa n'amategeko. Warahamagawe mu kwezi kwa mbere ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, hari impamvu yatuma uhamagarwa. Kuba rero wakongera ugahamagarwa mu kundi kwezi gukurikiyeho ntabwo ibyo ngibyo byafatwa nko gutera umuntu ubwoba, kuko ntabwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutera abantu ubwoba. No mu Rwanda gutera ubwoba umuntu ni icyaha gihanwa n'amategeko. We mwaramuhamagaye? Nasubira inyuma muri rikotse nkajya kureba, ariko aramutse yaranahamagawe nta gitangaza cyaba kiriko. Mu banyamakuru 8 bafunzwe muri ibi bihe bidasanzwe, umwe niwe wafunguwe gusa. Harimo abanyamakuru 4 bakorera ku muyoboro wa YouTube. Ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter byazamuye impaka ndende kuko hari bamwe bavuga ko abakorera kuri YouTube atari abanyamakuru. Nabibajije umunyamategeko Ibambe Jean Paul maze yifashishije itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda ampengereza zitandukanye z'abashobora gutangaza ibintu kuri YouTube. Umuntu w'umunyamakuru ufite uburenganzira bwo gukora itangazamakuru akaba yarahisemo kudakora itangazamakuru kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo bakajya kubikorera kuri YouTube, nta tegeko yishe niba yita umunyamakuru kandi ibitekerezo bye akaba bitangaza. N'umuntu ufata umunyamakuru ufite ikarita akavuga ngo ntabwo ari kuko ibyo atangaza bitangazwa kuri YouTube kandi afite uburenganzira bwo gukora umwuga w'itangazamakuru agakoza amakosa. Noneho na wa muntu naho wiyita umunyamakuru kandi atarahabwa uburenganzira, aho yaba abikorera hose aba ari gukora ibinyuranyije n'amategeko. Uyu munyamategeko akavuga ko n'ubusanzwe gutangaza ibintu kuri YouTube bidasaba kuba umunyamakuru w'umwuga. Ku rundi ruhande Maître Ibamba akavuga ko kubera uburyo ikoranabuhanga risigaye ryihuta benshi bahisemo kuyoboka YouTube kuko ariyo yihutisha amakuru kandi ikagera kuri benshi vuba. Gusa ngo hagakomeza kuvuka intambara z'uburyo bwo kugenzura ibishyirwaho n'ibindi. Uretse amakuru Ijwi ry'Amerika yagiye ikura ahantu hatandukanye bavuga ko babaga bamenye icyo bisi totezwa rya Bwana Niyonsenga Dieudonné n'inzego z'umutekano, nawe ubwe yatwibwiriye ko nyuma yo gutegura ikiganiro kw'ishyingurwa ry'umuhanzi Kizito Mihigo yaje guhamagarwa n'urwego RIB. Aha ngo bamuhataga ibibazo ku mpamvu yavuze ko yabonye ibikomere ku murambo wa Kizito Mihigo. Niyonsenga avuga ko bamusabye kureka itangazamakuru cyangwa se bitashoboka akareka kuvuga inkuru zinenga gusa. Mu itangazo riherutse gushyirwa habona n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC risaba abanyamakuru bose kutica amabwiriza ajyanye n'icyorezo COVID-19. Bwana Cleophas barurukuriye RMC akavuga ko ibyiza ari uko abanyamakuru bakorera akazi mu rugo aho bishoboka. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko abafashwe bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali mu gihe iperereza ribakorwaho rigikomeje.
Hari abavuga ko muri ibi bihe bidasanzwe abanyamakuru mu Rwanda nabo bibasiwe bidasanzwe. Ni mu gihe ubusanzwe mu bihe by'ibiza abanyamakuru bafatwa nk'abantu bakerewe cyane, bagomba guhabwa umwihariko mu mikorere nk'uhabwa abandi bakozi mu nzego z'ubutabazi, na cyane ko ngo aribo bagomba kumenyekanisha uko ibintu byifashe mu kubungabunga ubuzima bw'abantu. Bagira ubusa ijwi rya